Почитувани, во следните минути имам можност, чест, задоволство би рекла, да разговарам со професор Јован Ковачич, кој што е кооснивач и председател на организацијата East West Bridge во Србија и член на извршниот комитет на Трилатералната комисија на Србија. Не треба многу представување за мојот соговорник, за господинот Ковачич, но сепак само збор-два би напоменала на почетокот на ова интервју. Тој поранеше меѓународен новинар, кој што е експерт за комуникација и политички советник. Господинот Ковачич е роден во Белград. Ќе откриеме годината. 1953 година, а се школувал во Велика Британија, во Србија и Соединетите Американски држави. Тој е магистар во управување со комуникации и со медиуми. Работел со децении во светот како воен репортер, и тоа за CNN, за BBC, Reuters најмногу, и други големи светски медиуми. Ја заврши својата репортерска кариера како награден дописник на Reuters за поранешна Југославија, и тоа за покривање на војните во Словенија, така во 1991 во Косово во 1998 година. Ковачич се приклучи на канцеларијата на високиот представник во Босна во 1998 година како политички советник, кој што е заложен за реконструкција и преговори за безбедно враќање на илјадници бегалци и дипломати. Тој исто така одигра и активна улога во продемократското движење во Србија. Ова е само мал дел од биографијата на мојот единичен соговорник, значи имаме доста големо поле на разговор. Се надевам дека ќе ви доловиме дел од неговата кариера досега, како ќе кажеме и како новинар, тоа посебно и мене би ме интересирало, но во случајов најпрво да кажеме дека сте еден од врвните предавачи на школата за млади лидери, која што е во организација на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Дека и сите оние кои што се дел од оваа школа со задоволство го чекаа вашето браќање предавање, имаше премногу прашања, говори фактот што и ние ве причекавме малку за ова интервју, но на наше големо задоволство што ете конечно не удостоивте и се озвавте на поканата да поразговараме со вас. Како поминавте на школата за млади лидери? Може ли отприлика да ни кажете од она што го видовте и слушнавте од учесниците на оваа школа? Фала лепо. Поздрав свима вашим гледалцима. Па та идеја око да содржи та школа за млади лидери из региона, из Македонија, из целог региона, е стварно една фантастична идеја председника Иванова и стварно треба сви ми да упремо све наше снаге да помогнемо такви ствари. И тоа е оно што е од квинтесенцијалног значаја да улажемо у младе. Jer памет je najjače sredstvo svake jedne zajednice, svake jedne države, svakog jednog naroda. I problem jeste što mi, nažalost, u ceo ovaj region, ne samo Makedonije, ne samo Srbije, nego svi imaju, pa čak i razvijene članice u Evropskoj uniji, kao što je Hrvatska i Slovenija, imamo taj fantastičan, užasan brain drain, gde mladi odlaze i što kaže, oni uspevaju jako dobro u belom svetu, a na nama je da njima omogućimo da ostanu ovde i da doprinesu našim zajednicama. To je uvek veliki problem, ali raditi na njima, pomoći im da se proširuju njihovi vidici, da iskažu sav svoj potencijal. A danas sam recimo vidio kroz pitanja ovih mladih, ove generacije, da je to potencijal ogroman. Така, што ја порачавте? Се станува ли лесно лидер? Тоа треба да се има однатре, па да се истакне. Препознавте ли лидери? Како? То су, видите, млади ljudi koji su zainteresovani za nešto. Samim tim što su oni prijavili za ovako jednu školu, po ovakvom divnom danu, da sede u zatvorenoj prostoriji, to već nešto govori. I da slušaju neke predavanja, neke priče, nešto. To je velika, već to govori o njihovoj posvećenosti da rade na sebi. Problem sa liderima do sadašnjih generacije, mislim da su Bogom dani, da su oni rođeni tako. Ne, pravi lideri, pravi državnici, ne političari. Postoji samo tako što radite na sebi jako puno. Onda možete da vratite to svoje zajednici. Da li ona mala zajednica, da li je to porodica, da li je to neko šire društvo ili država ili nacija, to je već stvar kako osoba napreduje.
Така, кога зборуваме и кога велиме лидер, тоа не значи дека да се биде лидер само во политиката. Значи секој во онаа бранша која што си ја одбрал. Значи тука имавме многу креативни умови кои што развивале свој собствен бизнис и стрикно и точно знаат во која насока треба да се оди и да се и да се постигнува целта која што си ја зацртали. Нели откажување нема, верувам дека тоа е една од препораките кои што им ги дадовте и советите. Штом се тргне по еден пат да се оди до крај. Апсолутно. Ако нешто радиш, мораш да го радиш одлично. Да го радиш до крај и иначе не вреди уопште радити. Така. И тоа е таа една навика, ало не врло озбилна, компонента нашeg карактера. Да истераш ствар до краја. И да не посустанеш на првој преприци или на треќој, не постои препрека која не можеш да превазиđеш. Само е питање како. Увек има решење. И kroz rad sa mladima, dobro ste rekli, lider nije samo političar. To može da bude lider u bilo kojoj branši u kojoj se ta osoba, mlada osoba bavi. Ali ona je ta koja treba da povuče u toj branši druge ili da sledi njihov primer ili znači svojim primjerom da daje neke ciljeve, neke standarde za druge, ili da njih podstiče da idu u tom pravcu i da postavlja svoje uzuse, svoje norme, svoje standarde po kojima se kreće. Mi to imamo u East West Bridge. Da. Mi uzimamo ljude iz svih sfera života. Ima par uslova, to je da ste integracionista, znači da ste za saradnju sa svetom, i drugo, da ste dobri u onom što radite. Da li ste vi član Akademije nauka, ili ste prodavac cipela, ili ste konobar, ali morate biti dobri u onom što radite. I to je uslov. Da budete dobri. Jer to vas čini kvalifikovan da se sebe zovete kao neki lider. Вие може да се каже дека сте навистина лидер во вашата професија. Како новинар се докажавте, покажавте, истакнавте. Учиме од вас. Тоа може слободно да го кажеме. Тешко ли беше да се стигне до целта? Верувам дека од секогаш сте сакале да бидете врвен во новинарството. Ете, успеавте да го направите тоа, но тешко ли се доаѓа до целта? Хвала вам на великом комплименту. Тоа стварно е една велики комплимент и велика обавеза. Kada vas neko tako pohvali kao što ste vi mene indirektno i direktno u krajnjoj liniji, to je za mene velika obaveza. Verujte mi, ja nikad nisam se niti osjećao da sam neki lider, ja sam samo radio svoj posao i radio sam je i danas to radim. Su srce. Od srca i do kraja. I to je jedini način. Ja nikad nisam, znate kad vozite brzo auto, ja ne razmišljam šta prolazi tu, ja gledam, fokusiran sam da stignem do cilja i da to ne napravim neku glupost i da to bude sve bezbedno. Eto, tako i u svakom poslu. Ja imam svoj cilj, ja ga ostvarujem da nikog ne povredim, da nikog ne oštetim, ali da ostvarim to nešto za dobrobit mene i moje organizacije, a na prvom mestu moje porodice i mog naroda. Така, ја следите политичката ситуација и во регионов, тоа со сигурност знам, значи еден од најповиканите кој што може да ни каже ваше гледање на тоа, како ја оценувате моменталната политичка ситуација во регионов? Vrlo je, da kažem, nije ona alarmantna, vrlo je interesantna. Zato što u nekim stvarima imamo velike iskorake napred, međutim, ne želim pritom da budem katastrofičan, ali je mudar čovek i kad je sve lepo razmišlja šta može da krene po zlu. I mi, nažalost, imamo nekoliko elemenata u celom regionu, uprkos, kažem, ogromnim naporima mnogih ljudi da se stabilizuje region i da krene što bolje saradnje, da se normalizuje ti odnosi. Mi konstantno imamo neke ispade, neke momente koje koče ceo taj proces ili čak i u nekim situacijama kao što je sad odnos između Hrvatske i Srbije, može da se vraćaju odnosi nazad. Ja stvarno ne razumem hrvatsku političku scenu da njima je glavna platforma kako se svađati sa Srbijom. Mi smo na neki način Srbije to prevazišli u našem prošlim izboru, recimo mi smo imamo i dan danas ozbiljan problem sa Kosovom, ali Kosovo nije bila prva tema naših izbora.
Nije čak bila ni peta tema. Znači, standard života, Evropska unija, integracije, to su bile neke normalne stvari. Žao mi što se ovo dešava, da nisam očekivao od Hrvata to. S druge strane, Bosna i Hercegovina, konstantno tu imate tih problema. Klasično između Federacije i Republike Srpske, imamo sad pitanje ovog referenduma, koji će da prođe, neće prođe, hoće prođe, ali to nije razlog da se opet ljudi hvataju za gušu. Kosovo ima svojih internih prvenstveno problema. I isto tako, kao i ceo region, oni moraju da shvate, političari koji su na vlasti, da imaju odgovornost prema svom narodu. Ne prema svojoj kliki, prema svojoj partiji, nego svom narodu. Tu dolazimo do one situacije gde se objašnjava razlika između državnika i političara. Političar je onaj koji gleda samo da ubere korist tog dana ili eventualno sutra i to je dovoljno. A državnik razmišlja šta je dobro za njegov narod i njegovu državu 10-20 godina, pa makar platio cenu sada. I to u principu, to su hrabri ljudi i vizionari. Onda imamo Makedoniju, da imate vi sad ove probleme i što pre ih prevaziđete, imate normalnu funkcionalnu vladu, to bolje za vas. Jer to su sad ozbiljne situacije kad institucije države ne funkcionišu. Ništa se ne rešava na ulici, niti se rešava van u kuloarima, nego se rešava na izborima, da to budu fer i slobodni izbori, da narod, neko će biti zadovoljan, neće biti zadovoljan, ali narod mora da shvati da je to njegova vlada, da se oni bore za svoju državu i obrnuto. Da je država, državni aparat partije koja je pobedila na izborima je odgovorna ne svojim kadrovima, nego celom narodu, pa čak i onima koji nisu glasali za njih. To je ta zrelost. Каде го гледате регионов за 10 години, да речеме? Мислите ли дека ќе се средат овие политички пребирања, не само Македонија, генерално, во регионот? Dobro, imamo mi još jedan dodatni problem u regionu, jer znate i sami da velike sile kad se tuku međusobno, mi imamo sad sukob Zapada i Rusije, pa imamo pojavljivanje BRICS-a, što je vrlo ozbiljno u očima Zapada, jer to, taj balans i finansijske moći, i ekonomske moći, pa čak i vojne moći se malo menja sa perspektivom mnogo većeg jačanja tog bloka, onda velike sile uvek se tuku na teritorijama trećih zemalja. Ne na svojim teritorijama, to je kraj, nego na trećim zemaljima. Tako da smo, kad to kažem, to možda malo prejako zvuči, ali mi smo uvek sebe doveli u situaciju da smo pijuni, moneta za raskusurivanje. Često krvava moneta za raskusurivanje. I to je najbolje, ja kažem, najbolji primer tog problema u regionu je Bosna i Hercegovina. Gde imate sukob Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Rusija koja podržava Republiku Srpsku, bar verbal, imate Ameriku koja podržava federaciju. Ali, to bi bilo jednostavno, da nije sledeće komplikacije. Da imate Saudi Arabiju, da imate Iran, Tursku, Katar, Maleziju, da ne nabrojim samo 5 najvećih koji podržavaju federaciju. Šta one 5 zemalja imaju zajedničko? Pa mrze jedno drugog i mrze ove dve supersile. Tako da imate jedan bosanski lonac, gde svako vuče na svoju stranu, svako je platio nekog, svako nekog imao u džepu, jer izvinite, Iran i Saudi Arabije su od 94. pa ne znam dokle, ne znam da su prestale, pumpale po milion maraka dnevno u federaciju. Ako neko pumpa takve pare, pa taj traži nešto nazad. Tako da nije jednostavno. A nije to samo Bosna, to je ceo svet. Imate sad ovo, recimo, izveštaj u Saudi Arabiji. Učešće, umešan u Saudi Arabiji u 9.11. Ono što je sad, u objelodanje. Ali ta Saudi Arabija je jako puno para potrošila u Americi. Isto tako, kako i zašto to izveštaj sad izašao novi vojni aranžman sa Amerikom. Znači, svugde se to radi, svugde je tad previranje. Ja sam ubeđen, ali potpuno sam ubeđen, da nas ostave na miru. U našem regionu mi bi za 48 sati barem imali jednu platformu za sporazum. A svako vuče na svoju neku stranu zbog nekog trećeg faktora. Ali još pritom dodajte i problem migracija, terorizma, vidjet ćemo šta će biti budućnost ISIS-a, šta će se tu dešavati, gde će da ide teroristi da idu. Oni će sigurno ići u Libiju.
ali bojim se da ne prave sigurnu kuću i u Bosni i Hercegovini. Jer ja bi to radio da sam na njihovom mestu. I to je srce, mislim, to je, nije srce, ali to je underbelly, kako se kaže, to je ulazak, priključak u Evropu. I tu su, samo govorimo o nekima, pritom i pitanju budućnosti Evropske unije, budućnosti Evra. Sve se to prelama preko naših leđa. I tu se zato zahteva maksimalna politička mudrost. I to državništvo. Da se razmišlja šta će biti sad za danas, pa 5 godina, pa 15 godina unapred. I da se sada preoduzimaju takve mere i koraci pod ovakvim nezgodnim okolnostima koji će dobro dovesti region do dobrobiti regiona. I ima tu elemenata, ima tu političare, ima koji bi mogli da budu državnika koji to hoće. Samo pitanje kako animirati i one supersile koje mi zavisimo na ovaj ili onaj način, da li direktne investicije, da li politički uticaj, da njih privolimo da shvate da ovaj region ne može da bude poseban jer nikom neće odgovarati, nego da ide napred u tu evropsku familiju gde i pripada i da se što pre smire tenzije. A kako ги оценувате евроатлантските перспективи на земјите од регионот? Vidite jednu stvar, mi imamo, recimo u Srbiji, tradicionalno prijateljstvo sa Rusijom, takozvano. Rusiji je očito jako stalo do Srbije, jer nikad u istoriji, koliko ja možda grešim, ali nikad nismo videli tolike novce da su investirali Rusi u propagandu svoju, kao što su u Srbiji, kao što su to radili u poslednjih par godina. Pitanje evropsko-atlantskih, odnosno NATO pakta konkretno, je pitanje mnogo složenije nego tradicionalna prijateljstva i tako da. To je pitanje kolektivne i pojedinačne bezbednosti, kada kažem pojedinačne države, a i ekonomsko pitanje. Jako bitno ekonomsko pitanje. Ja mislim da zemlje u regionu moraju isto tako da razmišljaju da li se njima isplati ići u NATO, jer to ima i to košta, ali s druge strane, da li oni imaju industriju koja može da učestvuje u proizvodnji za NATO i time da isplati te svoje dažbine i obaveze koje ima prema NATO organizaciji. S druge strane, ta pitanje bezbednosti je ogromnog značaja. Ok, Srbija može da nastavi jedno vreme i ja se slažem sa tom idejom kako Srbija ide danas. Nama je pravac Evropska unija, mi moramo da izguramo to, jer ja kažem, ako je članstvo u Evropskoj uniji Sveti Gral, pa to traganje za Svetim Gralom je možda mnogo važnije, jer to podrazumuje te reforme koje ćemo mi morati da preduzmemo, koje su bolne. I možda da nema tog dodatnog motiva koji se zove članstvo u Evropskoj uniji, mi možda ne bi imali snage to da sprovedemo sve te reforme. Ali nam su oni nama potrebni, da bi mi napravili svoju državu boljom, jačom institucijom. Jer ja kažem, institucije su te koje brane državu. Ne vojska, ne zlato u trezoru, nego upravo institucije države. I to vraži za sve normalno države u regionu, jer mi smo još uvijek mladi. I ovde demokratija u regionu vlada tek 25 godina. Budimo realni, u srpskom slučaju još manje. Što su bile ratove, sankcije, po ubistvu Đinđića, znači mi smo pravimo demokratiju tek 12-13 godina. To je jako težak zadatak, a ogromne su potrebe. Jer vremena su drugačije u odnosu na srednji vek. Sada godina je ko 100 godina pre 500 godina. Znači mi moramo biti vrlo brzi i vrlo mudri. Tako da lično, da li Srbija koliko će dugo moći da izdrži, da bude neutralna i u ovaj svoj položaj. Idemo u Evropske prijatelji sa Amerikom, prijatelji sa Rusijom. To je za sada, u ovoj trenutnoj situaciji možda najbolje rešenje. Jer saveznike birate. I to će svako na ulici da vam kaže, kogod se bavi saveznike, kad je tuča. Pa najgore da za vreme tuče biraš saveznike. To te najviše košta. Saveznike praviš u miru, kad je situacija stabilna i kad ti imaš svoju viziju kako će i kuda će tvoja zemlja da ide sledeći 10, 20 ili 50 godina. Onda je to čvrsto savršenstvo koje se vrlo brzo isplati.
Ovo, sad u ovoj situaciji, kad se ne zna ko pije, ko plaća, šta će biti sa BRICS-om, šta će biti sa Kinom, i pojedinačno, ne samo kao BRICS, Rusija, opet pojedinačno, Amerika, Zapad, Evropska unija, da li će doći do promene profila Evropske unije? Jer ono je lako moguće. Da li će doći do promene eurozone? Brexit, ja lično mislim da se neće desiti. To je moje skromno mišljenje. Jer jedino britanski parlament može o tome da odluči. Ne referendum, ne kraljica, niko drugi, nego samo britanski parlament. To može da dovodi do urušavanja i kraljevstva Velike Britanije. To, znači, ja lično mislim da se to neće desiti. Ali, u svakom slučaju je signal, alarm, crveni alarm, da Brisel mora da menja nešto u svom sistemu odlučenja imanja. I ako pogledate sve danas, šta se dešava na izborima u Americi, to je dokaz, samo se pokazuje Bernie Sanders, Trump, Hillary Clinton, taj trougao, da 2/3 američkih birača su već, im je dosta tog centra, udaljenog centra moći, kao što ga već sad 2/3 Amerikanaca gledaju na Vašington. Isto tako, Brexit i sve ono što se ostalo dešavalo je crveni alarm za Brisel. Menjajte svoje ponašanje i tu svoju birokratizaciju. Više nezavisnosti u odlučivanju zemljama, manje birokratizacije. I oni moraju da imaju internu komunikaciju i jaču. Jer ja ponekad se pitam da li je moguće da zemlje u regionu, populacija zemalja u regionu, više zna u Evropskoj uniji, iako nismo članovi, nego sami ljudi koji žive u Evropskoj uniji. Šta to znači, šta to podrazume? Iako i mi moramo mnogo tome da radimo, da objasnimo našem narodu šta stvarno donosi članstvo u Evropskoj uniji. I nije to svugde isto. Jer recimo za Srbiju da govorim. Pa nije isto kako ćeš objašnjavati nekom u Subotici koji graji mleko, sir i kajmak i šta ti ja znam, ili nekom dole u Vranju koji radi sa tkaninama ili u Kragujevcu koji radi sa automobilima i tako. Znači svakom od njih moraš pojedinačno da objasniš šta znači to za poljoprivredu, šta znači za autoindustriju, šta znači tako. Так. Го споменавме и тероризмот и бегалската криза. Од тероризмот најмногу в моментот страда од земји во регионот, да речем Турција. Значи, ево, секојдневно скоро може да се каже дека има такви бомбашки напади. Бегалската криза ја почувствувавме сите, генерално сите, значи бевме како место од каде што мигрира и бегалците си го бараа секој својот пат, но сепак кризата ја почувствувавме и кај нас. Мислите ли дека може да се изнајде начин за да се реши проблемот со тероризмот и бегалската криза за скоро време? Како да не? Мислим, тоа јесте еден јако тежок задаток. Ali to podrazumeva neke političke odluke koje neće biti popularne. Vidite, Turska jeste meta danas terorističkih napada, ali sama je kriva za to. Zašto? Erdogan je sam sebe doveo u tu jednu situaciju. Drugo, on ucenjuje Evropu sa izbeglicama. To nije dobro. To je katastrofa. I doživeo je da su mu Austrijanci rekli hladno, nikad nećete biti članovi. I ne damo vam bar. I šta ćete raditi? Zatvorit ćemo granice. Jer izvinite, zašto bi? Evo ja sam sad došao sa jednog ostrva da sam gledao avione kako uzleću na misije za bombardovanje Sirije. Zašto bi Evropa davala ljude da se bore u Siriji, a iz Sirije izbjeglice dolaze mladi ljudi koji mogu da ostanu tamo se bore za svoje ognjište? Dolaze u Evropu. S druge strane, Evropi je jeftinije da pomogne tim izbjeglicama da se vrate kućama i tamo gde se ne ratuje i da krenu da obnavljaju svoju zemlju. Nažalost, morat će mnogo da obnavljaju. Prema tome, saseći finansiranje terorizma, vidjeti koje su zemlje, ne kažem bombardovati, jer stvarno to su svi skusili i to ne valja. Znači, zemlje koje finansiraju terorizam ili podržavaju, a izvinite, mi imamo podatke da je Turska i tekako profitirala neko u Turskoj. Biću mudar, pa neću da kažem, ali svi znaju o kome da se radi, da je tekako profitirao trgovina sa ISIS-om. I preko nafte i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi znamo to, pa onda uradite nešto protiv tih ljudi. Sankcije.
Zamrzite i njihova sredstva. Jer Saudijski dvor, ja ne kažem da Saudijski dvor ima zvaničnu politiku, Bože sačuvaj, su oni pametni za to. Ali koliko članova Saudijskog dvora finansira terorista i Al-Kaidu, to sve znam. To sve napisano, potpisano, imena, prezimena. Pa, je li to problem? Da se podvuče crta i kaže, njihova sredstva su zamrznuta. Pa znate kako će se promeniti jedan put? Pa nemam više para, delim ovde. Vi se smirate. Ali to je politička odluka koja je vrlo To komplikna. je za terorizmu, to je begalskата криза. Pa, Isto. isto to. Zašto bi neko bežao u Evropu, u hladnu Evropu, među strance koje te ne vole, a njihova braća tu? Pa zašto ne beže u Saudi Arabiji? Pa evo, Saudi Arabija ima, može da primi milioni i nešto ljudi u šatore sa air-conditionima koji dolaze na hađ. A je li došao neke izbeglice u Saudi Arabiji? To me izvinite, zašto se mi pravimo ludi? Izvinim, ovo malo deluje desničarski, ali jednostavno to jeste rešenje. Jer sve ostalo dovodi do mnogo gorih posledica. Mi imamo rast populizma sad u Evropi, upravo na osnovu izbeglica. Imamo rast nacizma, opet zbog izbeglica. Sa stvarima, zašto bi to radili sebi? Zašto bi, mislim, svakom slučaju, Srbija je odigrala fantastičnu ulogu u pomoći izbeglica. I vrlo sam ponosan na Srbiju. I Makedonija vedнаш reagiraše. I Makedonija, vi ste propatili isto, ovde je bilo svega i svačega. Znači, sve to divno krasno treba nastavljati, ali nije na nama. Znači, na velikim silama koji diktiraju ceo ritam i tempo u današnjem političkom životu je na tome da kažu, halo, momci, dosta. I doće do toga. To je neizbežno. I on će vam kaže zatvaranje granice. Koje je rešenje? Znači, to je samo prvi korak za nešto što će biti neminovno posle. Полоше. Вие сте член на трилатералната комисија. Често во јавноста за неа се врзуваат и разни теории на заговор. Колко е незиното влијание и значи дали навистина некој во позадина ги влече конците сепак таму? Postoji razne teorije, ali postoje razne teorije za svaku organizaciju. Znate kako, najviše što intrigira ljude je činjenica da mi razgovaramo iza zatvorenih vrata. I odmah tu su krenule sad raznorazne teorije o tome. Međutim, o nekim ozbiljnim temama, jednostavno, kad se diskutuje, moraju biti akteri slobodni da stvarno kažu šta misle. Ja sam novinar u duši, normalno. Da, jasno. I moja je dužnost da javim. Ali neke stvari u svojoj diskusiji, to ne postoji zaključak diskusije u trilateralnoj komisiji. Nema 450 ljudi, sad smo mi pričali i sad se donosi neki zaključak i sad je to uklesano u kamen. Ne, to je samo diskusija. Što je jako važno. I svaki od njih, tu sede najmoćniji bankari, najmoćniji industrijalci, svaki od njih će da pokupi nešto od te diskusije, bit će bogatiji za neko mišljenje. I to je ključ. To je onaj način pravog i nekog demokratskog delovanja. Ali da bi bila ova diskusija otvorena, ona mora da bude otvorena u smislu da se kaže stvarno što se misli, mora da bude zatvorena za javnost. To nije trilaterale izmislila, to je Chatham House Rules. I Englezi su to izmislili još ranom u prošlom veku, da bi ljudi, političari, mogli sedno ili akteri da se stvarno lepo istresu sve da se dogovori. I onda na kraju se dogovori. I onda šta je dogovoreno, eventualno možda se kaže bez da se atribuira bilo kome. I trilaterala je i tako osmišljena da olakša mnoge stvari u svetu. Da se razmatraju problemi, tekući problemi, da se pokuša da se nađe neka rešenja koje se kasnije sugerišu političkim akterima i ljudima koji mogu da ih implementiraju. Govorimo o politici. A što se tiče ekonomije, financije, tu sede najjači bankari na svetu, najveći industrijalci, kao što rekoh, i oni u tom nekoj svoj diskusiji imaju neki svoj, stižu do nekih svojih zaključaka. Tu sede iz Kine, samo da to naglasim, znači iz Kine, Japana, celog dalekog istoka, delimično bliski istok. Rusi su prisutni već 15 godina, prema to nije to zavera neka protiv Rusije. Oni su i tekako prisutni i vrlo aktivni u diskusijama i normalno je Severna Amerika i Evropa. I tu ima raznih tačaka koji su možda neka je goreća za Aziju, ali opet
svi drugi o tome učestvuju u raspravljanju tog problema ili neki koji su zajednički za sve. I to je cela istina. Nema nekih zaključaka, sad ćemo da menjamo svet, vladamo svetom. Pa ljudi moji, pa problem je vladati koliko ljudi u Makedoniji ima. 2 miliona. 2 miliona, pa vidite koji je problem vladati sa 2 miliona ljudi. Zamislite koliki je problem vladati ceo svetom. Koliko pameta bi još to žela. Так. На крајот на овој разговор би ве прашала, кажавте ве во неколку наврати потенцирате дека сте новинар со душа. Знаеме дека ние како новинари привлекуваме информации сакале или не, стигнуваат до нас први. Сте прекјутиле ли некогаш во интерес на, значи, вистина, во интерес на јавноста и како успевате со тоа да се соочите или новинар како новинар секогаш мора да најде начин, формула за да ја пласира веста. Знаеме дека не се издржува кога се знае нешто. Pa, da. Некогаш мора. Tajming je jako bitan. I svojedobno jedna izuzetno mudra osoba, ako republikanci pobede, moguće lako da bude i državni sekretar Polo Dobrojevski, mi svojedobno jednu stvar briljantno reka. Kaže, sve može da se kaže, ali pitanje je kako se kaže. Tako da, stvari koje ja čujem i vidim, ono što je interesantno za javnost i treba svakako plasirati, ali treba mudro to raditi, jer ponekad neke poluinformacije možda ima katastrofalne posledice. I lagano, svojim ličnim primjerom, svojim pisanjem, ti utičeš, iznosiš neke svoje stavove, pa sad. Ko to prihvati, ne prihvati. Ovo sve što sam rekao, ja verujem da ima ljudi koji će reći, ok, ovo je dobro, ali ima i sigurno će biti i njih koji će reći, ovo ne valja ništa što je rekao. Da ne kaže nešto gore. Tako da je. Така, ви благодарам на вистина што издвоивте време, ми бевте многу драг соговорник денеска и се надевам ќе се сретнеме во некоја следна прилика кога ќе имаме и повеќе време да поразговарам. Ви благодарам на Моje вистина. veliko zadovoljstvo. Ovde je dim. Hvala vam. Почитувани, ви благодарам и вас што не следевте. Се надевам дека со ова што ви го соопштивме, пласиравме, ви бевме интересни и дека го задржавме вашето внимание. Пријатно.